Boss araje. Mabuja. Boss araje. Shukuri kubangamira abantu. Boss araje. Ubiki? Boss araje. Ahubwo kandi ho tujya kumufunga. Umva se baritonze wowe. Bite byasha mami. Ni byiza? Cyane. Ni amahoro. Ni amahoro. Cyagenze bite ko natinze inyuma y'urugi? Wari uri he? Naye nabuze urufunguzo. Madame ari hese? Madamu arimo imbere. Arimo imbere? Tubuka gitubuka ngo ujye kaho. Bimeze bite? Sawa. Sheri bite byawe? Kumana se nta byishimo ufite byagenze gute? Aha, umeze neza ariko. Oya meze neza se. Kutashya hakiri kare byagenze gute? Ko nashisibe ko mvuye ku butumwa nkaho wanyakiriye neza utangiye kumbwira ko nshakira. Urana rushima wicaye. Nta nubwo uherutse ku massage kumva. So kuba wikuramwo kandi Imana ngo yikurire. Ako se kunyene ku erega mbanyene keya zawe mugore mwiza. Unaniwe? Ngumeze utese. Meze neza nari. Mbona none uri kubyuba amavuta none uri kuyanywera igihe uzi ko agira ngo amavuta ngo ayo guteka wagira ngo uyanywa buzi. Oya n'umukabye rega bira n'umunezero siporo igihe bazanshinze ariko nagukoresha siporo none iki kiba gusa komana nziza umva nawe sha usigaye umunda we mvuga ati mfite umugore n'abandi baba bari kumbeshya beshya uziko umva ndakubwiye ari gemba ndi ku rugamba inumva isasu rinyuraho irindi ririho urivugenda rivuza ubuhuha nahita ngutekereza nkabana se kuko none urije rigakubita kigeze gukubita kuri kasike urone twambaye bikasike ubwo numva riraje go ndavuga ni shosha rapuze ndakenda ntabwo nakubura mugabo niwereje uriwereza kugira batakwica